бародар, ман билет гирифта будам, вале билетамро ба дигар рӯз гузоштанд. Ман хостам баргардонам. Онҳо ба ман гуфтанд баргардонида намешаваду, дигар чӣ мекунем? Ка раҳо ҳуй шаванд, мошинкати рафтан мешавад. Чӣ менависи 85 та хатогӣ дорӣ? нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, канали ЮРИСТ. Инак мавзӯи имрӯзаи мо, видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буданд. Мо махсус саволҳое ки кам такрорияну кам ба мо пешкаш кардагиянд, анаму саволҳоро ҷудо кардем ва ҳозир мехонему ҷавоб мегардонем. Алишер нависад: салом алейкум акай Сорбон, созен тинҷен, ба саволи ма ҷавоб гардонед. Аз 1 август аз Тоҷикистон ба Россия омада мешавад ё ин ки не? Дар бораи парвозҳои доимӣ шудан аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон ё ки аз Тоҷикистон ба Россия, ҳоло мунтазири ҷавоби Федератсияи Россия аз Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия пешниҳод кардагӣ барои кушода шудани границаҳо ва парвозҳои самолётҳо. Дар инҷа интизори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавоби ҳукумати Федератсияи Россия. Федератсияи Россия ки розигиша бутия, аллакай парвозҳо баъд аз 1 шурӯъ мешаванд. Ҳоло аниқш баъд 1 мешавад ки оё Россия иҷозат метия ё ки не. Раҷабали Баротов нависад: салом алейкум ака, рӯзи 24/07/2020 дар посольствои Тоҷикистон аз рӯйхат гузаштам, то ҳол телефон накардам. Чӣ тавр фаҳмем ва билет харем? Бародари азиз, уҷа ба очират занг мезананд. Яъне ки мисли шумовори хоҳишмандон дар уҷа хеле зиёд ҳастанд, аз рӯйхат ба очират занг мезананд ва мунтазир бошед, кае ки навбати шумо расид, ана ҳамунчен ба шумо дар тамос мебироянд. Нозим Азизов нависад: нархи паспорти русӣ кардан чанд сумаи давлатиш? Фаҳмиданам дар кор, ҷавоб тен. Мутаассифона намедонам бародар. 1122 нависад: салом Сорбон, шуморо ба иди Қурбон табрик мекунам. Роҳҳои заминӣ кушода мешавад ё ин ки не? Ҷавоби ҳамин савол ба ҷавоб тед, додари азиз. ҳазор раҳмати калон аввалан ба шумо ҳам муборак бошад омади иди Қурбон ва баъдан дар бораи кушода шудани роҳҳои заминӣ, яъне ки границаҳоро дар назар дорен шумо. ҳоло ягон маълумот нестай, баъд аз 1 август аниқ мешавад ки кушода мешавад ё ки не. Ашраф навистай: ака ҳамин савола ҷавоб тен. Чида ҳамин рейсҳои чартерида туда обратно сум бигирам 25 000 мешавад. Чида 40 000 рубл меган. Ака и гап дурӯғ нестак. ма доказат мекунам ша сабабаш чия? Илтимос ягон фикрша бикунен. Бародари азиз, дар инҷа фикри ма кардан накардан ягон рол бозӣ намекуна ва ягон чира ҳал намекуна. ё ки чизе ки ту дар инҷа дар комментария менависӣ, ягон мушкилиро ҳал кардан наметавона. ва дар бораи мақсад гуфтаест ки 40 000 рубл и гап дурӯғ нест. албатта ки ман и гапи тира қабул дорам ва тасдиқ мекунам ки дар ҳақиқат билет 40 000 рубл фурӯхтаистанд ва аз ирам зиёд фурӯхтаистанд. лекин ман дар видеом гуфтагиам ки чихеле ки нархнома муқаррар кардагиай, нархи янаму билет аз и пастай. дар инҷа ба гуфтаи одамо, ба гуфтаи ҳамун муҳоҷирое ки ба Тоҷикистон омадан, пасреднико ҳастанд. мақсад байндарон бигем, анам хеле нафаро ҳастанд билет мефурӯшанд 40 000 50 000 рубл ё ки 60 000 рубл. ба ҳамин хотир дар бораи нарх навои билет ҳеҷ кас ягон чизи аниқ ё дақиқ гуфта наметавонад. Ғармиобод Тиҷей нависад: ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату, бародари аҳли ислом Сорбон. Як савол дорам, ҷавобашро бесаброна интизорам. Худованд ҷазои хайра диҳад, иншааллоҳ, амин ё раббил оламин. Бародар, ман билет гирифта будам, вале билетамро ба дигар рӯз гузоштанд. Ман хостам баргардонам. онҳо ба ман гуфтанд баргардонида намешаваду, дигар чӣ мекунем? Намедонам рост аст ё дурӯғ. 2-3 коғаз доданд, гуфтанд ту метавонӣ аз Москва ё Тоҷикистон кадом вақт хости бо ин билет биёӣ, танҳо бо ҳавопаймои Россия. Ба гуфте ки ӯ коғазашон то 3 сол муҳлат дорад. Албатта бародари азиз, дар ин ҳолате ки на танҳо шумо, чандин нафарое ки буданд аз дигар ширкатҳо билет харидорӣ кардан, мутаассифона билетҳои худро мақсад
баргардонида натонистанд, яъне пулошона гирифта наметонанд. Касе ки билет харидагӣ ба ягон число ва дар ҳамон число ки парвоз шудагӣ нестай, билета возврат карда наметонад. Ва то даме ки агар роҳҳо ва парвозҳо доимӣ кушода нашаванд, мақсад истифода бурдарам наметонанд. Яъне билета шумо пештар харидорӣ кардагӣ бошену парвозҳо ки кушода шуданд доимӣ, ба ана ҳамон билетон ба ширкате ки харидорӣ кардагиен мерен муроҷиат мекунен, ба ҳамон билети пештаратон парвоз мекунен. Рауфов нависай: ака раҳо ҳуй шаванд, мошин кати рафтан мешава? Албатта раҳо кушода кишидан мешава, мошин хати омада. Муҳаммад Аҳмад нависай: салом ака, агар мо моҳи октябр, ноябр аз Россия биёем ОБЛАВА АЭРОПОРТ Мекапамон, агар кироҳо кушода шаванд, аэропортҳо кушода шаванд ва дар аэропортҳо коркунои военкомат ҳузур дошта бошанд, сини солтон ба хизмат ки боша, албатта мерен хизмат. Алиев навистай: вақте ту видео мекунӣ дар бораи чиптаҳо ва посольства, баъд мардум ба комментария чӣ нависад? Ба хиёлат чӣ кор шудааст? На самом деле бояд ҳамуна нависад. ҳар кас метавона фикри хича баён кунад. Мо фикри ягон кас зид нестем ва қабул медорем ҳар кас ки чизе менависад. Ҳамид Самиев навистай: ҳуй шава ки да арада чилигма бридам, хона мерам, бародар як дуо кунед дар ҳаққи ман. این برادر مونده چلیک شد در عرب بریده، خداوند شفای کاملش عطا کنه و مشکلش آسان بگردونه تا که هر چیز تر به نزد پدر مادرش بر بگرده. نفرانی که در فدراسیون روسیه شهر یکاترینبورگ قرار دارند با آنها دکتری ستون مهره لازم باشد. با رقم‌های در اکران در تماس باشید. طبابت با همه نمود گیاهای شفابخش گذرانیده می شود. دکتر انور، طبابت ستون مهره و بوغونها. بابا جان تیوی نویسید: حرامی تگی اپیشن ویدیو با دیگه چیز منویسی و دیگه چیز سمستا میخوانی بیری پیراسماتیر شده آخی نمیته تا بعقلی ویرانی تا برا پاد از سر سنف یک بخوان تا 11 را نویستن یاد بگی اول رود 31 چی منویسی 85 تا خطاگی داری. جاخه 24 26 نویسید: اگر پروازها سر شوند با تاجیکستان مردم میتوانند بلیط را از اویاکاسا خرند یا اینکه با چرس پاسالسوا. آخی ها برادر چی نمیتونی؟ اگه اویاکاسا که شده شدن میره هم 10,000 20,000 بلیط همه خری اومدن میگیری. یگان جای مشکلی نداره. این میان نت نویسید. این برادر نام نداره کراچی. نوشته که سلام برادر، من یک سوال دارم. مرا سال 2016 به خدمت حربی بردن. بعد از военкомат مرا شهادتنامه رانندگی دادن. نه که کارتاکی نیست، پیشینه دادن. من آن را علیش کرده میتوانم؟ جوابم را در همین کامنتاریات تین پیشکی رحمتی کلان. ایواز کرده میتونی برادر. البته وقتی که تو برای خدمت یعنی نامنویس شدی با تو از طرف دولت حجت رانندگی تحفه کردن، ولی حجتی که مقصد رنگ پاسپورت های پیشتر کتابچه بگیم هم خیلی پروای پیشتر و تو را به طرز حاضره اگر بگردانی پلاستیکیش بگردانی در اینجا متاسفانه تو سوم رسخود میکنی برادر. برای از نو کردن پروا میره سومتی و بعد پلاستیکی میکنی. یعنی نرخی ویا من انیق گفتن نمیتونم که حاضی چند سوم میره و برای که اگر پروا گرفتنی باشه این حاضی میرین مکتبی رانندگی میخونین. مکتبی رانندگی خودش 550 سومونه و اوجا با وجدانیه داره 10 تا وجدانیه 35 سومون یا وجدانیه. انا این چیزاش هم مینوس میکنی، یعنی که 350 سومونش مینوس میکنی و 550 سومونش مینوس میکنی. تنها مبلغ در افتادرام انمون مقصد پولی دولتی میسپاری، سقورتا میگیری از دکتر میگذری و با فکرم که یک تا اگزامینیشن هم اشتراک میکنی. همین پولی کسا میسپاری ممکنه 1000 سومون یا 800 سومون از خود کنی. غیری انمویه که 350 سومون هم گفتم مینوس میکنی و باز 550 سومون دیگر مینوس میشوه برای که تو ایسر نو مکتب نمیخونی. پروسه میره از نو پروتا برقرار میکنی. اینک برادران عزیز ویدیو را جمع بس میکنیم. باز یگان سوال دیگر باشه سوالتون میتونین در پایان این همین ویدیو در کامنتاری بنویسین یا که در اینستاگرام ما ابونه شده سوالای خودتون روان بکنین و نگفتنمونم که در کانال یوریست جی حتما ابونه بشین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه.